Sa arnayana, oya wo chonen rut kele bai buni moli kira. Sa ama pinakatin na dawa ama na radio Fiji 1. Kalau ngali baga penelu makaya macam na belantari wati ang dawaro na radio Fiji 1 betul dobai bici. Oya wo labini anambuli mana simba ondo talita kana radio Fiji 1. Dalam ko polis matawalu susungemba ang bulu bat make radio Fiji 1 emba. Na radio Fiji 1 nandumoi bitin bonga ni BNN. Ni sambulo binaka ya umeli tawanga sai kwengo na nonda Vakeleka. Mai kada bani ko na so woni wai kina kasi kalora ni tumbunga na Sony Premix kina diesel. Lutu na Sony Motor Spirit kina karsini en andona sende ni dona lita ka tumbu na Sony Premix kina diesel en runa sende ni dona lita. Lutu na Sony kasi va 0.5 na kilogramo en dona sende ka lutu talenga na Sony kasi tini ka runa kilogramo en rosa wulga tol na sende. Esa na tigabu toruwa ki nai so bongo e na singa tamu saranga ongo. Rota ni dio sanga wulu kawana kisi ni mati na tuberculosis e dingo marau mai e na wulu January kina tune ni ambaki ongo. E baka na TB Control Officer wuni wai mesulame na menre ni lutu na wili ongo ni wata wutani kina tulon rau tini karoni kisi e na ambaki sa oti. E kureo na menre ni dingo me lewu na wili ni mati ongo e na wase loma na kina kitiku na ministeri ni mbula. En ik ken het woord dona Breathe Well Mobile Clinic en ik ken het sangai mi valele tegen na mationgo en een nonda bonua. En de donu menda na vavarau en lenga tumbukoso ongo na ikauni kena mai tawodi na madha ni viva rara mataki na vungi lenga tumbukoso e suva en na matanga ni koa. Etuku na minister ni tatango maki o ratu inoke kumbombola ni mai tawodi e vunga na vinga ravi en kena vakatorida ke taiki na vavarau ni leni bonua en na vinga na bimbi vakaongo. E kure ni donu menda na vavarau en a vengo na kede na kena ngaro nambula en a ngau na nilanga tumbukoso. Sa kada bang ni kona matambosi ni rabi yun yun nonda wanua na danda toe lewe tini tulsa hulu karona dorwo mera to na matataga na Fiji Airways Flying Fijians kina sotsota kiwa no tani na wula katumai kabaka to kai me Fiji November Internationals. Ninda reda na danda to na nonda toni wala era veiduruma kina nonda dorwo karangito tumai wano tani waga kino irna dorwo karangiti tigo na nonda wunua na Fijian rua me wata ki choeli vetayaki mo sesi ndudi waki ratu na isa na wuma mo sesi woka Frank Lomani ke alivireti vetokani ro levera talenga na timo ropati rina kama kangiti tigo mai New Zealandi waka kino semi kunatani mai varani se ratu na laki tigo wungito mai varani se na dorwo ena ikatulsa wuli sigani wolongo kina imataini sigani wula katumai. Mai dawe kerna i Vakeleka ni nonda i tukutuku na kena i kure rao nyoni na rongoda e na Mbula FM kena radio Fiji 1 ni Vakeleka binaka. Ni Mbula binaka na yalangunga andi moala rarara na lika o tikongo na tao na singa toka ando talitaka na wakaronga na Mbula FM namba 2 na sere. Ya dora subuli kurna bili. Iborani batukara hambara binaranga. Total takinal na warrongan ng Bula FM nambang 2 en serie. Bula! Bula FM nambang 2 en serie.